Soloyong Lulus Awas Lulus Ari Aid saeutik luar biasa ya luar biasanya. Hei berkat hei dikawitan dikersana pananung Sukawangi baheula kecapangan Allah jemuannya del lus lalu pakuan apa nak nong Sukawangi anu bager muka masur yes Soloyong lulus awas lulus Ari Aidoy aya ada dong lulus kepahlawanan hei pesan Saibu Peti anu ngamuk manang lambang gajah Bos Haji sama Gatot Kaca anu sayang Pak Haji Cemplong giring wangi ginancer kesatria waktu apa nanu Sukawangi oleh pulang apa na ujian celihnya dosa saya bomingi sangkana jadi sauyunan kok erate sekat suka budi sauyunan boro di kinciran we dihorengan jeruk melo ada kol bekal buru di pikiran lain semuanya kepandang cahira di kopian kokola mocorot Asari putra sangeang patepung di pangimpian apa namawan ma
apa nak mawang kamu lamun ajeng aslina Hei bom 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 opak Siregara Sukabumi Hei as Hei lus Hei lus Allah Yus apa nak mawangan tiba-tiba pegat durian suka dipelit bupati lahir Yus di negara deh Yus Sihuri pelit bupati Yus Bapak sauk juragana tenda Sukawangi Aya. lain-lain dengan Araraya Bapak bos Ubaraya. Gatot Kaca Ayo Ayo lenca Ayo berem kita orang Pak Haji Cemplon lenca berem kita orang Cai kopi Kopi Ayo kurang ngarenya lain-lain bagja diri Anung ieu mah ai tadi anakna ayeuna bapana dibalik anu mana bagian Yesus jadi hei ya reret saeutik luar biasanya opak Siregara Sukabudi kadasai keasa sama Sukawangi deh putih manis saya semua Sulasi sareng manganda kali cikur sisi gawira sisi Yesus Aheri abdi negara Sukabudi Mika Asih Asari putra sang eyang Mika dede Masa uku Kena piwi lah Campaknya apa nandung Sukawangi campak kali gara di taman Bapak Bos Haji Saman Gatot Kaca ayah Bapak bos Haji Samana Gatot Kaca sengit angin-anginan sengit angin-anginan Bobo dikawitan deui Asari putra Sangeang Sukabudi Asari putra Sangeang orang hirup sauyuna siap gerak nah itu Gunus sana mikah ya orang hirup sauyuna kemudian hari bayang ya luar biasanya keadilan nomor deka bom kurang wajib dijumancu Asari putra Sangeang Adina Bade lus wajib dijumancu Yus kailang daun awil sabarang kita
salajengna pasaan sebul bet kapayun za Asari putra sangean apa namawan Aidon Asari putra sangean di serana panakno Sukawangi ada bahagia aya Haji Soplo hadir mah Haji Cemplok dibayar saya Bapak Bos Haji Saman Gatot Kaca Bos Haji Saman Gatot Kaca di Bapak Bos Haji Saman Gatot Kaca di sayang Asari putra sangean Pam selusupang apa nangko Sukawangi anu bakir Asari deui nangku sayang duh Pak Haji Saman sok kagagas mengenal sawo cabodas Bapak Haji Saman Gatot Kaca Manggo Wajar atur nuhun Pak Haji Saman Gatot Kaca Haji Soplo hadir duh Manggo Pak Hajar Haji Saman lu sama jangan ododas Pak Haji Cemplok Pak Haji Cemplok den bagai Sukawangi anu sayang Pak Sarip Haji Putra Cemplok Sangeang Sukabudi bayar Sarip Putra Sangeang Sukabudi anu Adi Sarep rek ditinggal apa namawan anu Simpati anu ala Sukawangi hadir apa namawan Manggo Hajar apa namawan Manggo Hajar anu simpati apa namawan niduh ting apa namawan ngalangkir Pang selusupang apa namawan Manggo Hajar apa namawan batasa betul aja jantung apa namawan ku gerunya Bapak Bos Haji Saman Gatot Kaca putus setukoni ya apa namo istirahat kahadang bukan ingin Bapak Bos Haji Saman Gatot Kaca betong teuingeun tong teuingeun kasihan diri apa Haji Saman Gatot Kaca duh tong tega deui Pak Haji Cemplok tung ala katung kudu kumaha Pak Haji Cemplok nadangana panak dong Sukawangi geol kana janjina suka kerek apa namawana deui kudu dipuja dipuji Pak
Haji Saman Gatot Kaca sengkan jatuh apa di sana Gatot Kaca deui suka deui tibatan apa di sana Gatot Kaca peketerian suka sama